Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hana Julia. Yana ba imsan my phone ne? Welcome to my YouTube channel guys. Subscribe yan same sila subscribe. Ba imsan naman durante na subscribe ona centrar na video. Thank you so much. Mwah. Okay guys, so video po kong lorong yan how say hello video nebe how say resposta niya perguntas nebe maka imi husu how kona man Nelson niya prank nebe mi hello my how totalis. Kalau gostei assim. Okay guys. So imi husu how perguntas barak na Instagram. So ihane how iya tena. Oops, ihane perguntas barak ihane. So how say lainnya perguntas depois how resposta dele, okay? Mas misalnya me husu perguntas sana how say time ida day. Ok guys, perguntas primeiro, Rusi, Gusmau, Anita, 18, yang prank Nelson Saris liu fali uluk ne. I agree because I cried. Okay, sure. My bad guys. Like apa tidak? Ya, kalau muris makan seneu na. Sino detona. Uluk kau prank ni kan hawan sa prank kali marde. Hawan sa kita kinane ladun. Ya, ladun tora nyala tanis tangi dah mebe. Nyala hotu tanis, so whatever. Okay guys, next question. Okay, okay guys, agora next question. Usi Alin Sansa Jesus Fernandes 31 dehan mana ni sentimento ensa momento mana hatani katak sira prank mana. Momento hani sentimento ne how loketena to loketena depois haware hani case ne. How senti hani how made it how hasa de repente how senti how ya mete me laran tamawa tene katak hani baby dane la kontena ne be how simutena how muskuletena hani dobing mus nila hiu sao something god no niamos dian katak nia se hola fali foun at fo fale how at troca fale como how no barak ne mak bangira mato tamba agora tempo sane se matu ba Amerika be atunya tu tuir gala so susar los entang how senti hansa ya how simutena botne la kontena ba botne kan how bukan ini kalang ida antes how celebrar tinan nebe how pas kalam ini how sa ya triste los nebe how foate te mehonean katak los na ba simural dari to na ba botne kan la kontena depois mo hola fal foun bla 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 so how mo sa te me how simural dari tena depois pangira o lo que presente botne iha fale entao sentensa botne sa meide tade bote pokoknya ya bingung lah. Yeah, to how sentence how nagdedar to how sentence oh my god, what? For real? Like it's back? Like how? Yeah, so yeah, basically how sa bingun, how sentence ya larang how sentimento makne momento haten how are katak batne sa ihala. Okay, so agora perguntas tuir mai husi on DN 17 nia den hello bom dia mana. Satu prank ne plano antes ka unsa dua semak editing video ne. Okay guys, so prank nene sim sira plano antes tambah imagina ba sira prank how sira dem sa Friday mane Thursday mane sira prank keras how antes keras all the way to Sunday. Oh my god, I cannot believe it. De mais liu tamba prank ko sira sexta tofal sábado tofal domingo nene. Oh my god, how la imagina da. Quando ba edit sira ma edit dia depois sira ruka how to upload. How la ko upload of course. Então hawarete video ni naruh kita sa sira editing ida 30 menit hampir 40 menit what também imagina sira prank house si Friday Saturday to fali Sunday então video ni naruh close sira edit naruh close how ajuda sira edit fali sai bos nabe maladun relevante depois maka foin upload ne. Okay guys, turban mai husi Nora Sofiana my cousin. Halo Nora dia kalaya how haek Nelson karkabun imi halo how anisa naptene. Okay, nia naptendo ni. Tambah hanya case ni haurai hal dia, may be nia may foto depois nia super kiri kanan so nia naptendo ni guys. Perguntas turfalmai si Safira Gutierrez nya I can't ask anything but I'm laughing out loud for 2 times watching. Thank you. This makes Nelson really happy because that means that he's so successful in pranking me, so that makes him really happy. But Nelson wait for my revenge. Next, from Eunice TRDS. Oisa ho binjuli ni sentimento pas bin loke kado husi Nelson. Okay, pas how loke kado ne, pas antes how loke ne kan how husunya to, how husunya be. Nusa makado ne bodlos how de how ni subrina se husulos kado ne bodlos imi hareta video ne how ni subrina será sa curioso los tama kado ne bodla limar. E how was curioso tam será
Nelson kan nyala servis sudah, jadi misalnya beli rayosang di hola kado nih beke buat lo sensane. Jadi how desconfia lah, how pasti kita tahu samia, how paling tahu kemana ya, how paling tahu animal sih yang mundo how tahu mak samia. So kita tahu kemana tahu fali samia toh. Ini how tahu kalau sepas lo kini ya, how tahu misalnya subrina saya lah tahu kita sih rasa ada malu atau lo atau hari saya melaran sama buat lo sekali. My bed how loke ba, OMG, rice cooker makiha uluk, depois sapato, depois how ne gimbal mo ser tau fal balaran, buat tringkoran kalau sira tau buat barak ko laran, depois ikus mai sira tau to hane casing ida ne halaran. Pas antes how loke ne ham sentimentu mane how tau loke tamba how artene sira kerjain how my bed kalau imagine kata kida ne mo laran. Contente lo siranemos larang guys. Okay, next question husi Marvi lovers yan onsa humay sentimentu sa wanyira loke box basa san sirane be sira tau ba husi Marvi lovers OMG pas how loke nene how hansa like how contente tamba sira tau buat nebe maka how la imagine katak sira tau no sira la tau samera jadi how la tau kida jadi how I find it funny so I love. And then when I found this, idane pas hawara idane mau nak dedar kedas tambah sente asa how ya temi larang kalai how tam hoten idane la kontena maybe de repente moswala ne so how la bela imagine kata sira prank how no sira la sai video besar ne be ya confusion lah bingung sira mos prodo ne how bangau sira nya be prank ne how la tene how bela balas sira dia kemane la mane guys hindete imi akara how balas sira galai imi akara how balas anchega imi akara how balas Nelson ulat nene usa tu prank sira guys how plano lo dun dia kira so help me and next who si Aling Rosaria dian sente insa Aling how resposta na kata how senti bingung senti contenti tamangan case dalam my fali pokoknya senti how mehila gitu pas hari ini senti sameh guys idane ikusona tambah hari ini usu pergunta sana Oisa romana nia expressar maneira loke no hare ter presente ne memang Nelson po are me pergunta sesuatu sana hani sentimento masa oi how dehan ne how tau tambah how tau maksira kerja yang how samea nabe bangira loke la samea la ya resku kermelan so I find it funny how contenti my be pas hani sama how dehan pas hari ne mak how foin hasilnya sa mihi na larang tambah buat ne no way I've lost this already buat ne la konten sama de repente mos vale so thank you hanya Bella ni case phone so Bella say thank you guys so minha perguntas makne ba imsa na memang hakarak hawa tu balas paling Nelson ga anche guys help me ho idea tambah how like idea ni beb dia halo tino satu prank sira hanis sira halo hamai haune dia close halo sabe lakon semangat ya pak semangat unsa hobel prank sira dia I have no idea guys so help me komennya cry o mensagem how diretamente dia clue tama tak masira kali komentario depois sira hatene how sira prank sira something like that so guys mensagem how label comment mensagem how diretamente ho na Instagram deh Makneret guys, how say halo fali Q&A tuir mai, nebe how say kole kona mau isa how ba escola i Australia. Imi husu perguntas how ida ne barak kona na Instagram, so how say halo ida ne most. But for now, thank you so much for watching all the way, and I will see you guys in my next video. But hey, make sure imi pasta limang el deit, depois sai uja masker. Kita halua iha uma deit quando la precisa atisai, okay? How hakarak atwa video mos katak video kona ba 16 tenses ba present tense the most past tense nian how plurona ba inser nebe makakarak aprende inglês so how bel bahare ona agora ba inser nebe me perguntas kona ba video nebe how plurona hal favor coming ne ba ne par how bel considera minha pergunta será que ne ori halo dia clio kona ba video turmai nebe makase halo kona ba future tense the most past future tense dela tamba imsar nebe mahakara kato halo topiku seluk nebe makimi bela aprende muito how coming ya cry par how bela tene okay my guys ba kona ba idea nebe maka makarat fo how to balas prank ba Nelson no most mananche hal favor kita coming ya cry okay kita coming ya cry tamba sela ita prank gagal mensagem how diretamente ya Instagram red oh my god guys how idea like haliu how hansabe how la dun creative atau prank ya mata mahala tena atau prank sira hamsalo so how se aprecia tebe sim foi dia my how thanks guys